Kembali kita lanjutkan cerita rakyat Pak Pak. Kali ini berjudul Si Kepang Dekat Si Petung. Dalam bahasa Indonesia artinya orang pincang dan orang yang buta. Kami bacakan dalam bahasa Pak Pak. Di layar nanti akan muncul terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi simulai sambing. Video kami mendai Karina dengan asa ulang lupa memaing komentar deket kibagikan bagaimana melaik suku-suku penenda. Simulai sambing. Si Kepang deket si Petung. Arnia ibas sadakuta lotmo dua kalak jelma mertikas sada Petung sada Kepang. Si duaen lalap berbak jana mahan tanggungan ibas kutai. Mengidah si Masaidi meranggi mo kalai duana. Lako mengarihkan baku di dalan asabui kalai gelut oda pelin mengharapkan bantuan sadakutana. Merarih mo kalai si Kepang mo kimulai ranggien nina mo. Oeh bakune mula laos kita ikutan nai. Engkau kidah mulai cegoh perkutayan menengan kita. Si Kepang. Roh si Petung bakune mo ni mulaus. Mike mo katimu kita laus. Aku pe oda boy mengidah. Kope oda boy ma merdalan. Dimula ijalang empung daoh kita bakune nola mo katimu. Si Petung. Roh si Kepang mengaloi. Tempi mo aku. Kepecidah dalan si Kepang nai sada mau pekat kalai di araman kena laos mau kalai didalani kalaen mau mideleng-deleng jadi lalap merdalan kalai jana si Petung bertempi si Kepang mau pecidah kendala mula lot lubang idokkan si Kepangen bagian Pak Kambirang mau koe lot luhung mina si Kepang. Weh, mula begini mu mikambirang aku. Baru jumpa kalai mo sada, kalai mo cinambara. Meradi kita lebih weh, lot cinambaraen si pitiki lebih. Roh si Kepang, dok si Kepang, roh si Petung menkadenola cinambara. Kokin penggom botong nyakap dak itambahi kodeng mak, dok si Petung. Lot ngonan gunani we si Kepang bagi kom we pitiki mo cinandai duwe tambah mo nggo tempin si Petungen dengan nangut-ngutan Kepang kokin penggom berat wakap dai tambahi kodeng ma tah kade deba nina si Petung lalap dak ngutun perlu ngonan karinai pokoknya anjar-anjar kita nina si Kepang. Jadi lalak mau dalani kalai jumpa ma deket hejuk ipitik ma nguten mula si Petung bakune naing koni we oda nengo trembah kun Karina nina si Petung tenang ko penting Karina ina si Kepang lasma mula dalani kalai janah jumpa nola angkat batu perkas NP bagak mango batu perkasen sembah mamo nina si Kepang. Go makin melaga si Petung dai tapi tong ilanjutkan. Ngotah piga deleng dalani kalaen soh mo iya ibas pengadil. Bertegung-tegung mo kalai dapat mo manuk-manuk uwo. Roh si Kepang ikrikin mo katena jana si Petung ada dapat. Pekan si Petung pot atina mangan ati uwo. Dadapi mo uwondai roh si Kepang kade ngodadapan mi nina si Kepang roh si Petung naing kateku mangan atina weh dadapat roh si Petung kumerna nggo habis ipangan si Kepangen nina mo kuneng koni oda ngo merate da uwo dawe da itulisiko roh si Kepangen perluap ya bagi nola we do si Petung
dilanjutin kalai mo perjalanan na jumpa mo sadakuta kepeken kutaen kutan tuara pasakat isi tuara odai kutai laus karina merpangir milai alam biar kalai meranggi moduana si kepang menangkih mipagu imbah mo hejuk Cina deket batu perkasen nasi petung cucuk mi koden tuara kemerna belgah na koden tuarandai go kesabagi balik mo karina tuaren yang go mo bau jelma no laki dah sakwen do tuara roh si kepang pagunai ya ulang ke macam-macam naing katendai tengen ke kejagon nami nina tengen mami babo roh tuarai tengen enteri pis-pisken sekepangen mo cinandai go kaput-kaput karina baru itenggoi tuara no lama biahat roh si kepang cidah kemo kidah kejagon biahan deni do si kepang ko biahat idok ko nola jago sabit mi tengen sabit ken do si kepang nyambongken mo batu perkas dai lojang biar biahan dai kiam mo karina tuarandai pe baru perpodi ipecidah nola bukna nyambongkan si kepang mo hejuk biar mo tuarandai baru meranggi mo tuaren lako menenggui bodat lako menangkih kepeken ibu si kepang mo kalai lako menenggui bodat ibasatena gopuhaya igulang bana idat senai cucu ia melesong roh mo enggombui bodat ndai itulu si karina bekas selmanai oda laju dah boleh mo jelak yakap bodat ndai pundul mo iai lesong roh si kepang tarik mo wit bodat ndai sampai penggel janah piak-piak bodat enisi isi nai mo asa soh bagian dari jopok wit bodat si petung gombiar ibagian go ribut keluar mo si petung i gulang bana dekat koden dai berpai mo karina kayu tongkoh janah gara bagidi biar mo karina tuarandai janah laos mo merlojang tuaren dekat bodat en menadingkan kutana go kesabagi meranggi mo kala enduana melabagi si buat mo karina harta tuaren derang kosong nina si kepang ibuat kala imo baru ibagi ibas membagi merubat kala ini kumerna si kepang oda jujur kumerna si petung oda boy menengen ibaing nak si petung 4 jangna ibaing 4 jangna nggo 10 ijamah si petung mo jangna ko kidah we bue aku kasa citu dok si petung roh si kepang iteluk mata si petungen janah nina bisa pebidak mata men asa boy idah ko dok si kepang janah jadi bidak mau mata nandai baru tabaku nepana itunjang sepetung neneh si kepang dai juah ma neneh si kepangen jadi boy mo kalai duana merpendidah dekat merdalan isinai merdalan mo kalai gabesi si belte janah sada arih sada kata baru mulak mo kalai mikutana jangan mo sada kuten jangan sukutkan mo bakune si masa si dekahi rambah dekat bakune asan juah neneh dekat mata nandai kumerna jengan sada kutai idahi mo mi kutan tuarandai so isi kalai ijalang tuaren mo kalai di parat purut kurna iduk tuaren nola mo si baru rohen kisal puni harta nandai lapatan suku tenenda imo karina jelma pasti ngolot kekurangan boy ibas perdagingan boy ma ibas pekilako tapi karina ini ndorok ngomolih merandal mulalot jamah-jamah semerkuaso deket git kita kirubah singgurunai misi mendena amin.